dana enji punon ake joy lei pi punon injin so memi yong punon ba ko pene mondir ki kimi phan ho ekdom deho arna ma phan dana pilo deho puta long lei lagi pulotang te khasi hills pen jante hills sing si paragraph 20 teng pen tribal area pulotang te Karbi Anglong na tribal area lo gente because it is included in paragraph 20 long tok dang lo khasi hills Garo hills jante hills Karbi Anglong ta tribal area pulotang te ili tum dak Karbi Anglong alota ang tanan kiwang kumanya bepari kumanya kece domhat long li phelang awde lo ba kumanya ekdom dei arna makam eklam thoro mamuni lo mase phan inso memi ong pura long le chet bak pek long nang ko ke long le nati lakya khai phan kelang select pugali dei kumanya khai phan kelang select pugali seta dake tribal area pose tribal tumsi long le ta chupain pulong jodi lasenang le tum dak amri hawar ke nilga chinia teng blodang te dak ang tanan nang tung ke kom ubon nang doge dake nono marke tribal sigong la seta ang tanam ki bang tum bang ame thanga det ke dotum ame thanga state ke dotum ame thanga district ke dotum ba international refugee pu ke dotum mangeli tum ke chonghon kon jak kama belu amri long ke chuge damtang edia fatum nili pudat po edia fatum chuge damtang election ke tur hodon lun semarbon isia lundu ala so lun long nili ta julong alun ye jumisan ala amri hawar long asudo puneteng le dat ho dak Karbi Chomang Tiwa Lapen Nepali Jingon sewa nang budi. Lasi ala Nepali power sekarang dia jok bang nili munti ding tu. Aten bang Nepali tu ame thangat dep dulu jatuh nyak crore hala tungke. Ame thangat dep dulu. Darjeeling asam Gurkhaland mang jahang bom lo hempre. Lapen ke Sikkim asam ke alang mesti tu dep lo nongke. Lapen Uttaranchal bithe Himachal Pradesh bithe anta Nepali apai ke topik. La coba kali lagi international refugee pula tu mang hok tu data. Ha London le duit aning ha. Amerika le duit aning ha. Lasono tu masa akuli tu mang ke Kacong pontu long le cepak nak pi pontu bo bolotang te la bangga hala constitution ban jumlai le dalo itu la sil itu kacethana chi mum long lam itheve na ke chok chi long monon thi mo pio be tum sung krung ji la so example ke tamtang ili tu masong ja tum ta claim lo kente AICC hut MOU cetok lo MOU ke cetok aja ka power me pik pik ake no side ko ne do pupe setahala point o long hala da ke tok bang upilo alienation of land Pua votes palutun chok. Alienation of land pua votes palutun chok ajo ni si bangke nono bangke pilo ang tamen ke bang atun tanong ke longli nang nam dona dalo. Nono bangke. Ang tamen bang tanong ke longli nang chirai dona dalo. Nang itum amri lo kom hek tahe meme. Sanili tum natu hawar ke hat hawre ghat antu. Dokmuka natu bukulia bokaja natu manja natu ke. Bangke pumasi longli tanang nam dona dalo building ahem chardon masih ki maralo. Lasi ili tum la kadua we la hai constitution na putang sing tum che than chi mum me patan ke jong se kachari tum chini ne da thek da pulutang te mo phi we phana kisum do ko la la se constitution la lam se che thani do o ni ya poran we lo aposi none prangge bang jilangano bang ke amri a constituency long ke doara to atuman sedame patan pinidak nang tum nai che tong tuman sedame nang tum la te bokte rai la pan ke la da ka constituency lo ili tum la 6 schedule teng pe di 6 schedule teng pe Apa Indian Constitution na teng pen. Ili tum methang adet ke rai phan, methang awar ke rai phan, methang along ri ke rai ja phan. Ili tum akelang sok chena. Lapet ke dak apor do ku lo ngondi ha. Isi pen isi dak nili dak last ningi da pode dak fundamental rights pu itu ma phan isi Indian Constitution isi aja kong ni pido li tum phan fundamental rights pulo. Ladak right to freedom. Made itum ku PPC claim long lo pulo dang te dak do ho isi pen isi latin ini por puelo dak article 19 na teng pulo tente all citizens have the right to freedom of speech and expression to assemble peacefully and without arms dak ABCD lason lang nam lo thek long lo lasi Indian constitution se article 19 na teng lang dang pulo tente ilitum ke Indian citizens long ke we have a freedom of speech and expression ilitum kacethan kaci mumi constitution 62 teng ban kacethan kaci mumi pan ke ilitum ke ja kong do lasi dak Karbi Anglong tribal area pose tribal unsi long lin nam long chot nang ji tribal adum si wot jok long chot nang ji paragraph 27 teng pen election ki thurta tribal adum si thur long chot nang ji pulai tum kaning je laka aka break akai pan ke lang select pugali di polo tang te itu man 62 to the constitution of India segi pugante paragraph 20 long ke tribal area puge
Paragraph 2 subparagraph 7 ateng angling pi hinian so troxia teng bote nang tum inglong so nang tum autonomous council tum si ward ko mat si jogi jogje mat si election ni thuri nang tum chesla mo pulo gente ada ko pusi tuman komunal pula ke dam tangan ni hamren along ele tum la hamren gali lo dak west karbing long ni sirkep tempe ke farman ke chesong hut danal tum amri long ta rally dulo bondi bili nang dunong le la so hut ele tum aphan ele tum dak nang keja pondak ili tuma sar pencenglok la pendak wotat langsung ia presiden bikoman se pencenglok la bang proxy aphan jel hamre nong gepeng edut gente SP pencenglok IC tum dala sekani gente nang tum komunal sekani je bukan te kuna se komunal lang komunal pulutan de khai ke pacar bu phanse ning ye di seta constitution ke komunal pacar bu nang bu phanali mothe isi ber ke do khai kaching thur thak theda khai atom phan paching thur nang bu phanse la constitution ke tum nang tok pilu Jong si blame nami pelotan di India government hanya blame ni tum pui bangke. Jong si SP police Assam police tum Assam government tum ni blame ni pelotan te APHLC panang blame nang ni. La nang ki blame ni pelotan ni la ki tok blame hai ma Assam police tum Assam government tum blame hai ma. La halo ni rikar jong tum bangke. Supreme Court hanya blame onte. Si tum asar ninje balo kadi jaya ka thar ninje lo. Je bangakai itu uak hai tum ka paching ba duni phansi ili tum phan equally nang pinchong i phansi ili tum phan la constitution mang ke tum phan tok tilo 60 dolo bang la ka kapre ka akai man ke lang select bugali no apa na son si that article 20 article 21 protection of life and personal liberty article 21 a right to education article 22 protection against arrest and detention in certain cases la aya alam si chathani bre dingo Seda article 22 long bangke da protection against arrest and detention in certain cases la dak lang nam lo pulo tang te hang bak bege da muri da phan nep thabret long de akoi bakoi thabret long de kedam tang chuki ola long ni tum conference ni tum pohuar bak lo la pohukar bak ahut ili tum arbak wiaku ili tum youth secretary phan dak dipuben dak SP tum latum warning nang pidon puse punang tum la yong se ke claim lo pulo tang te nang tuman ke loke mesin nang neb lagi ipun mana tum ke kopi lo lada ke tok lah lo latum ke non tak custody long sedolang ko seko judicial custody long sedolang ko seko kang sai long sedolang ko seko under trial budi mana ing sai bom lah la si aron et ke leke kang sai ne ya lama se ave athe people lo tang te ni tum la ke claim hem prek ke hang kunon Why tum $60 awareness program na GP laki tum illegal lagi claim kali. Laki article 19, 20, 21, 22 lang nakalo pulotang tayo man freedom sa nangi pitu Indian Constitution kay. Pulotang tayo kung not allow pensi ili tuman ang kinep. Arjunang kok punong kay. Arjunang kok pulo solama. Lalo lasi cethani pulotang eding ulang. Lasi non ili tumasar cethani do ulang alang likan tum lamar juman tu na nililan than pensi nililan sendin kok. Gardom.